Naga ya Aforika Borwa e lwantsha leroborobo le le kotsi la bolwetse ba molomo le tlhakwana. Bolwetse bo simolotse bo runya fa diphologolo di tsamaisiwa go tswa kwa porofenseng ya Limpopo mme di romelwa kwa porofenseng ya KwaZulu-Natal ka ngwaga wa 2021 mme ba simolola go kekela mo diporofenseng tsa kwa Free State, Bokone Bophirima, Gauteng le Mpumalanga mo dingwageng tse di latelang. So far ke setse ke lositse manamana le mabedi. Melemo ha ke bue. If I just make an estimation, I think setse ke spendile 15,000. Re tlo needa di-vaccine tse ntšhi and as you can imagine 12,000 to 14 million e tshwantseng re vaccinate. It's a huge step. Bo re thusa gape ka gore re ka kgona go nna le dikamano le mafapha a mangwe go tshwana le mapodisi ya lo masole go re thusa gore re nne le tsona di-road block tse di ka re thusang gore re ka kgona go thusa gore diphologolo di seke di a itsamaela fela go sena sepe se re se dirang. Lefapha la Bosetšhaba la Temothuo le tswelela go amogela menyento kgatlhanong le bolwetse ba molomo le tlhakwana jo bo tsentseng barui le puso tsebetsebe. Tota le fa menyento e tlile go thusa go namola balemirui ka bontsi, bangwe ba latlhegelwa ke tshepo gore a na thuso e tla fitlha go bone ka nako. Leitlho la Setšhaba le ne la etela molemirui potlana kwa karolong ya Western Area fela ka fa ntle ga toropo ya Motlhakeng. Ga jaana o kopile go nna tlhokaina gonne a sa batle gore ka moso a palelwe ke go rekisa diphologolo kwa mmarakeng. E affecta phoofolo ka gore e ne le diso mo molomong. Ya salivate too much, e hlolega go tsamaya. A setse ya no botlhoko bo tseneletse. So a e hlolega go tsamaya go tlo re ka e tlo hlolega go graze. A e hlolega ke diso mo molomong e tlo hlolega go graze. So without dijo phoofolo ya sokola. Go bo gona le malwetsi a nka monyetla ya no mo phoofolong. Ke one fela re kgonang go a controla. A re o na le beke tse 3 a ntse a lwantsha bolwetse mo setshaneng sa gagwe mme o latofatsa dingaka tsa puso ka gore di goga maoto go ba thusa go lwantsha bolwetse jona. When I suspected the disease, ke buile le state vets. Ba tlile 2 days, 3 days later, ba tla ba tlonka di-samples. Le ka jeko se ba boele monna, it's been 3 weeks. Ba nkile di-samples. Balemirui ba latlhegetswe ke diphologolo di le dintsi ka ntlha ya leroborobo la bolwetse jona mme ba tshwaragane le dikgwetlho tsa go reka meriana le go fepa dikgomo tse di lwalang. So far ke setse ke lositse manamana le mabedi. Melemo ha ke bue. If I just make an estimation, I think setse ke spendile 15,000. So for motho senang tšhelete o sumullang jaaka rona, if wa etsagala gore ke great thuso diphoofolo tse a di shwa tsotlhe tse, I won't even have enough tšhelete gore ke kgone go di epela ka gonne tshwanetse gape wa hira le batho ba tlo go thusa go epela phoofolo e shweleng e tšhelete a teng o lo etsang kae. Tlhokaina a re bolwetse jono bo mo tlhasetse ka bogale ebile o tshwanela ke go dirisa madi a neng a bolokile go thusa dikgomo tse dingwe. Tshenyegelo ke ntsi thata ka gonne bolwetse bo go kenya mo dikolotong and commodity e ke na le yona ke dikgomo. So if dikgomo tsa ka di a lwalwa go tšho ka mantswe a mangwe a ke kgone go rekisa due to the fact that control ya the disease. So a ke sa kgone go rekisa ke na tšhelete ya gore ke etseng ke reke melemo, a ke na tšhelete ya gore ke reke dijo. So go tšho ka mantswe a mangwe whatever that I have saved up, it goes back to fighting and combating the disease. O ka ya fa a bone matshwao a bolwetse mo leruong la gagwe mme a tseya dikgato. Ke lemogile ha phoofolo e sumulla e ntsha ditete e salivata. That's when I realized gore no e ke ka re ke contactile. And
Another thing nka e buang ka yone e nkgobang maikutlo ke di-fellow members tsa rona, di-fellow farmers tse di sa re itsitseng gore ha ba kry-ile botlhoko le rona re kgone go itshireletsa. And ba filwe the responsibility of doing that ke government. At first the government e ne le yona e responsible gore a re identifyile polasi e na le botlhoko bo bo yana in a radius of maybe 10 kilos. We have to tell all the farmers already around so that they must know and prepare themselves. This time they are not doing that. They given that responsibility to an affected farmer. O leng gore le ena ha a rata a ka kgetha go thola. A re go didimala ga balemirui ba bangwe ka bolwetse go na le kotsi ya go katolosa bolwetse mo karolong ya bona. I feel gore government ya re feila ka tsela yana. Cause motho o tshwetswe ke diphoofolo, some ba batla gore le rona re shwelwe ke tsone. Some they are too busy to go around and inform other farmers because of ba tshwaragane le mathata. So I think the government ne tshwantse e change that policy. Ba boele go nthong ele ya gore it's their responsibility to go around and inform all the farmers as much as they were doing ka COVID. A re tota fa molemi a sena madi ga go bonolo gore dikgomo tsa gagwe di ka falola leroborobo leno, mme ka jalo bangwe ba tlile go tlola molao fa puso e sa ba tlhage thuso ka bonako. Ntho e simolola e etsa gore rona re itwanele ka tsela tse sa siamang ka gone when you follow the protocol doesn't help you as much as kwalla diphologolo tsa gago se ka dintsha o lo di kwalla di ska be di a tswa diphologolo e one e consumer at least 30 kg ya dijo. This is so if a phologolo e ka consumer 30 kg ya dijo depending to its weight o na le kgomo tse 10 go tsho go need 30 kg ya dijo ke ka letsatsi ntate. This is so we're talking about now 300 kg to feed only 10 cows. Barua kgomo ba tlhoka boroko ka ntlha ya bolwetse jona. Ke mathata ntate. A re go ba le bosigo la lo tshogile wa tsoga bosigo o shebella. Ke na le 3 weeks ke sa robale. Ha ke tsoga ke tshwantse ka sheba gore ke e feng e fokolang a ile teng o ithuse. Bolwetse jwa molomo letlhakwana bo tlhanolletse dikgwatlha tsa balemirui potlana jaaka tlhokaina. A re ganyana o patelesega gore a tswalele dikgomo tsa gago mo lesakeng kgotsa mo polaseng ka ntlha ya bolwetse, mme seno se tlhoka madi a le mantsi ka letsatsi. Mixiwa video I can say maybe for yona 30 kg maybe roughly it's 50 rand, let me say. So if it's 50 rand times 10, it's 500. That means you have to have 500 on daily basis just to accommodate 10 di survive. Dipalopalo di bontsha fa balemirui ba latlhegetswe ke makgolokgolo a dikgomo ka ntlha ya leroborobo la molomo letlhakwana. Le ga le tlhokaina a re gongwe balemirui bagolo bona ba ka kgona go falola bolwetse ka ntlha ya kabelo ya lefatshe le legolo ga mmogo le gore bontsi ba bona ba itsholetse. Commercial farmers, they can always bounce back. They've been around for quite some time. They are more prepared. They have facilities. They have land. As much as Zangwa Shebella, it affected Tata, the emerging farmers, communal farmers, because of they depend on one land.
so ke re gore di-farmera tse 20 mo motseng di dependile mo lefatsheng la mo kgosi maybe, so ha ba kgone ho separate dikgomo. Go runya ga bolwetse ba molomo letlhakwana bo amile thata ikonomi, dikamano tsa kgwebisano ga mmogo le dilo tsa balemirui ba itshegetsang ka tsona. Mokgatlho wa Agri SA yo emelang balemirui ba kgwebo ba re maloko a bona le ona a amilwe ke bolwetse. The impact is massive and it's affecting all farmers. It's the size of the farming enterprise, it doesn't matter. The virus doesn't ask questions, how many animals you've got, everybody gets affected. From the smaller scale farmer to the biggest feedlot, everybody is feeling this. The reality of inside the farm gate, that farmer that needs to deal with animals getting sick, we've seen some mortalities as well, it is a reality. But it is much bigger than that. It is a national crisis. Setheo sa Agri SA se kopa gore puso e rebole menyento e le mentsi ka bonako go thibela go anama ga bolwetse. Vaccines is the solution. So we need as much vaccines as possible. And time is not our friend. We actually needed it months ago. So we urging all role players, specifically government, to bring in as much vaccine as possible, as soon as possible, and to make it affordable, if possible, to make it for free. We need to get as many animals vaccinated as soon as possible. Ba ikuela go puso go tsenya tirisong karolwana ya bolesomo e gololang kgotsa e fokotsa lekgetho tsa dikunyo tse di tswang kwa ntle tsa balemirui. Bring them in, help the farmers to help themselves. So please approve the Section 10 application so that we can unlock those resources. We can get the private vets involved, we can get all the veterinary services, the service providers involved, the farmers, the farm workers, to get the animals vaccinated. Fa go sa le go runya bolwetse jwa molomo letlhakwana, lebenkele la Buffet mo bogareng jwa toropo ya Johannesburg le itemogela tlhologelo e kwa godimo ya balemirui go tla go reka meriana. Bontsi ba bareki ba ba dirang mo Gauteng mme ba reka meriana go e romela kwa metsemagaeng e farologaneng. Ke nnete bolwetse bo le mo letlhakwana bona bo phatlaletse. Be ke ya go feta mo mo re le di-customer tse di ngata tota, especially go tswa go KZN. Bontsi bo reka ditlhare tse di maatlafatsang masole a mmele a diphologolo fa di tshwere ke bolwetse jona. Rona mona re ba advise ka go berekisa di-antibiotics. Antibiotics ba booster gape le ka di-vitamins. Vitamins tsa go tshwana le bo multivitamin, bo complex, le vitamin B complex yalo. Ka ra gre go berekisa antibiotic re dira gore kokwanatlhoko ele e ska ya tswelela go dira tshenyo mo mmeleng wa phoofolo. Bela go tlhaba ka vitamin o direla gore e booste masole a mmele. Pele bolwetse ba kry-a ga bo alafege, so go dira ka nna go booster masole a mmele gore phoofolo kgone go recovera ka speed. Balemirui bao ba amegileng ga jaana ba dirisa madi a le mantsi go somarela leruo la bona. Ka dependa ka outbreak gore jwanjwa mara gona le bo kgometse 10 ka re moriana tlamehile gore o e reke duele teng o ska batla gore ne e ra gona batla le go nota bogela ko mabenkeleng yaanong okay moriana e le gore ne a ka spenda mtlhamong ka ke ana re kgometse 10 bo mo 1000 ya bo mo 1000 te ka re tlamehile a be le yone si antibiotic a be le vitamins ya le tsone di tla tsa go treata dinto di wounds ya so tsa go treata di wound go tswa fela ka brand e le gore wena mtlam ka re ba prefer di brand tse di tsemong mo so mare ka 1000 rand ke ya gola go kgona go kry-a ka kgona go thusa le ruo la gago. A re bangwe ba bareki ba bua fa ba swetswe ke diphologolo di ka nna 2 go ya di le 10 mme ba ka ya fa tse dingwe di kgonne go fola. Fa kgome tse di tona
big animals ga o e tlhabile ka one ane e kgona go tsaya 2 weeks go recover especially ka e tlhaba as early as possible bona o bona fela disane fela wa berekisa meriana gago re mogorosi o ka ya fa go tile go tlhokega kalafi le dingaka tsa diphologolo go fenya bolwetse jaana segolo go balemirui potlana kwa magaeng le mo dipolaseng tse di potlana ya go tlogona bothata ba control unless ba ka kry-a vaccine more especially for the small scale farmers a go tsara bona dikgomo tsa bone di fula like one ga bana di kampa gore ne a gona le affected ba gona ba di separate usually it's not easy gore ne ba di small scale farmers ba ka kgona go lwantsha easily ka gore ba di separate mtlamo tshwanetse gore a tswaletse ntse a di feed o di fita go batla tšhelete jwale motho ana le go motse 10 jwale o kgona yang go fita di seng setheo sa Agricultural Research Council kwa Ondersport kwa bokone ba tropo ya Pretoria se ne mo bogautshwaneng sa ribolola moento o tlileng go lwantsha mogare wa tlhakwana le molomo ba batlisi go tswa go ARC ga mmogo le bomphato go tswa kwa dinageng tsa kwa ntle ba ntse ba semeletse ka go dira mekgwa e mešwa ya thekenoloji go batlisisa ka mogare ona FMD ka tlhago e diragala ka mo di Buffalo so e phela ka mo di Buffalo mara ha e di lwadisi mara ge di Buffalo di tlhakana le dikgomo tsona di a lwala so ra bona gore okay a re nyakang di virus tse di mpšha ko Kruger Park ka mo di Buffalo gore re kgone go use di virus tse di mpšha tse di leng gore di ka kgona go fodisa bolwetse bo gona bjanong so ke go thoma ha research ya rena ka 2010 ba re nngwe ya dipatliso tsa bona e be e ne le go ruta mogare ona gore o seke wa phela ka fa gare ga phologolo mme o gole ka fa ntle ga phologolo seno se ba tsere dingwaga di ka nna 10 ba tsweletse ka dipatliso mo dilaboratoring mme ka ngwaga wa 2022 ke fa ba kwadisa moento ono semmuso In those studies, Rabonor, no vaccine ya rena e kgono lasta for at least 1 year before you need a booster. So those were the big achievements. Ra ngwala ra tlatsa ra irang gore re kgone go I release. Lefapha la Bosetšhaba la Temothuo le tlile go oketsa matlole go thusa setheo sa ARC go oketsa tlhagiso ya moento ona. Seno ke morago ga gore Moporesidente Cyril Ramaphosa a kae bolwetse jono jaaka masetlapelo a setšhaba. Since ke re government again ya re feila gona di startup because if I lose all the animals ke tlo khutla yang gape se farmer because this was my start and now it's my ending. So if motaka kriya thuso ka pelenyana go ka nna betere ebile maybe le the losses re ka di lebala ka gone boitumelo bo re tlo bo kriyang ka mo morago ga go seifa bunyane bona le mbone e tla na again your start gape sa go tswelle ko pele. I wish the government can it's a process ya bone in a fast because a sa tlhole kgona go manager truly speaking. Rona re le barui re na le puo ya gore banka ya rona ke diphologolo tsa rona mme mo go ntsenyana go nna thatanyana mme ke rata ke ra barui ke ba ra ke mo mathateng a re le mo gona re botlhe mme thuso ya rona e tla tla ke le tshepise ya le gore mo kgweding ya rona ya Mopitlwe re tla be re tsaya meento e ka fitlhang go milione di le 5 e santseng e tla itle go thusa re tshepa gore mo magareng ga Mopitlwe re tla be re na le moento e leng gore ka re thusa ra tswelela kwa pele. Re Ramasodi a re leruo la balemirui potlana go tshwana le tlhokaina le dira diperesente di le 40 tsa leruo la naga mme ka jalo ba botlhokwa thata mo ikonoming. Katlanegiso ya bosupa e bua ya le gore re tshwanetse ke gore re ka thusa balemi potlana mme re santse re lebeletse gore mo mading a rena le ngwana re ka ba thusa yang
gore ba tswe mo ka gore gantsi ga ile gore o na le bolwetse jo jwa rona ba molomo le tlhokwana ke gore re tshwanetse ke gore re dire yalo quarantine kgotsa di ske di a tswa mo di leng mo teng mme go tla raya gore mo nakong e tlang ga ile gore phulo ga e yo re tla tshwanela ke gore re tsenelele re lefapha re bone gore re ka dira yang kgotsa mokgwa mongwe e leng gore ba palelwa ke gore rekisa gore re ka kgona go dira gore go nne le matlhabelo mo ditulong tse di tshwanang le leng gore go na le bolwetse jo jwa rona ba molomo le tlhakwana. Gape lefapha le lebeletse gore le ka dira leano le le ka thusang balemirui go kgona go ithusa ka go nna karolo ya sekema. Skeme se simolola pele ka gore o ka kgona gona wena wa ikentela dikgomo wa nna le motho wa go entelang dikgomo e ka nna private vet yalo kgotsa motho re mmitsang vaccinator a tla mo go wena go thusa mme go thusa gape gore ga ile gore o mo go sona ka gongwe o le motho a na leng matlhabelo yalo gore o ka kgona go tlhaba dikgomo o di tlhabela pele o ka di isa matlhabelong gore bolwetse bo seke ba nama. ARC e kopile puso go ba thusa ka matlole go aga madirelo a mašwa gore ba kgone go reka dipolokelo tse dikgolo go dira moento. Re na le challenge ya space mo factory ya rena ke boletse gore factory ya rena ke a kgale mara re kgopetse government gore re kgopela tšhelete gore re age factory e mpšha motlhang e fela e tla kgona gore fa 20 million vaccine doses ka ngwaga and wa bona re tlo kgona go serve a country ka speed. Re Ramasodi a re go a thusa gore bolwetse e be bo goeleditswe jaaka masetlapelo mme ba tla kgona go dirisana le mafapha a mangwe a puso go tsereganya. Mme e re thusa yana ka gore sa ntlha e rare mo di-budgeteng tse re na leng tsona dikabelo tse re na leng tsona kgotsa di ka nna mo go rona re le lefapheng la bogare kgotsa lefapheng la diporofense ba ka kgona go dirisa madi go thibela bona bolwetse jo. Bo re thusa gape ka gore re ka kgona go nna le dikamano le mafapha a mangwe go tshwana le mapodisi ya lo masole go re thusa gore re nne le tsona di-road block tse di ka re thusang gore re ka kgona go thusa gore diphologolo di seke di a itsamaela fela go sena sepe se re se dirang. Go re thusa gape gore kwa bofelong re kgone go nna le katlanegiso e botoka ka gore ga e le gore ga yaanong ke e tsamaisiwa mo bogareng ke rona re le lefapha e re thusa yalo ka gore go na le ko e leng gore batho ga e le gore ba na le bothata ba ka tla mo go rona. Re a amogela very much gore this thing has caused a lot of stress for them. Go bona dikgomo tsa gago di hwa sometimes di tshwere ke bolwetse bo o sa itse gore o ka dirang, it's a challenge and ra accept but we are as the ARC re need go ba assure gore we are working very hard go kry-a vaccine. Fa dilo tsotlhe di ka tsamaya sentle, lefapha la bosetšhaba la temothuo le ikaelela go bo le nyentile leruo lotlhe mo nageng ka kgwedi ya Sedimonthole.